Ikam sunga dinga MLA politician contractor le so mitapi ugin suan hauso in hole na sep author Lieutenant Colonel Monpi ho dinga Monpi piampo ama sa pedin sarpa tamba hunoi nang pia jen to pa to ingeni lungdame bang chidana mi hislai la nang ingin suan hau biography nang gel khaia pau he interesting mama ya ama he ke jong short pi interview dia kana chial ya na le jong ama he camera ma comfort lo di nang tu ne alai bugel hi china achien tai thei di china na gel dan na pan la dan le challenge state hem kan gen me to chen nang ma jok self introduction ma spelling ne na lai chnoi bai ke le Zomisan House te ke hiya 2009 kumin Silong nehu noya BA Geography Honors in kan zowa kazo kumma main UPSC noya Combined Defense Service kan luda Gorkha Rifles ang commission in kumsom le nga tan semin tukum March 2025 in Lieutenant Colonel rank in kang pensiona Kuchale tun kazi kata to hiya Delhi ya kaloi nun Delhi semin Delhi ya tuli tudin mo na khosap chiding hiban to le hiya tutung adiain meite gal zia in puhau te jong doi hawang gala imphal kopia padin hu suata in Delhi ang tungwa Delhi ang tungo ben ke ka retire masang deu hiya ka vengu Delhi ka vengu emite tam na sim Mahavir Enclave kichi ang tungun ko to kinai deu kada insan angumun ale soti kang pe kha chianga ki mu khazel in kain wang wazel ke do mai na wazel cha kang ki ho le phayang nu sia dan teu bang te kang cha angge cha hu chimul tho hoi phial mo doi hawang kala silo gya ba an ama anasep hoite zala mi amete te ma in protection na pia in ainu changang ge apada Imphal airport tan amete te ma in vatrobin ang swata dan teo kang mu chianga ke jong bangche kalung sim khada ngai ton khat kang nin muchele puhau pian khu ke jong kaniau lai pat chini ka kaniau lai ka khangdong apada contractor ne hi lai mun tenga chief guest vel bang vela na ki ko gi ge mucha ama ki the na dia hu hi le mun khada program khada pe chianga program ai te ma pang khateng atwa ma sumpite te elang te pen sumpite na kingai na jong hin ama khu ki phal ma main pucha akipat na ke kain ka pate ka pite apara jong puhau thu kana za zel pucha ko ka khwau jong ki gam la seng lo mo zion le khaw kwal area kha jong na ki hin hat tom khat jong na ki hi hat tom chile MEP hat tom to ne ki hin again the hasat dan lai sim zo lo wa school kai zo lo an hi dan te na ki thein ale hutte bang din mona pada izo sung gwai lo manipur pumpi tan pau ki thei in hutan contractor special contractor hung tungi hang kain ZSP Golden Jubilee toy teng phaya pen bang ama lam kai na noi Jubilee celebration chairman ama lam kai na yang ki bol khia ki mang abana zogal hall kisinde nura pen jong ama U0 president ang hilaya ama lam kai na noya ang kipan civel kana neu the si de ka school kai lai le ka college kai lai tevel kana thein hucha Silonga BA ka sim lai azong ZSP Silong branch silver jubilee man nakin en hwajong jubilee chairman chief guest anaki ko chitevel sakang to le changa ke jong akala lai gyal thanom ka hi to article new kana gyal te tungto nai cha lai gyal ko kang bol to ei zo hama thil tom isu tom vel kang gyal zel in huja ama ko ki gyal sa le min simjong simut van huchang in izo khang thua dong siam te tham ching khat hi cha ama ko man lai ama to kang kyo ho le
he ja hang piang kha chi di tom kimin chile nang ho accidental authorize ang loin aneu la ya pat ana follow pahau tan chin kin ta thanwan ta lunglut ta na em gi ge ne ya chan gen bang ni pau hi midang tampium na le jong hi sil phal na sep hoi wang gen ta le chemui na jong ba zo mel hoi nang bang nung pu ge chi ge cheng ve la min chi ba ya khat ya mo ma tan chin jong hi ke interesting kana sak ma wa te la kha da ya e min lai the lo chi ba ni sul nuale ana sep te hi am speak of its own again phat again set to lai jang lo in sul nuai chan again te chokal hall chi te hi lo le tunin gen ni le tam pium ding ya tami pahau tan chin ki gel hi mi te la mi tu pi tam tau mai na le tan chin ki gel hi tam khol sia nang thei dan koi amin thang dewa mi sim le ngai ben koi ki gel le zola chi le tu ma sang deu mo tu kum ma in pa ne khozang khat gyal wi le kilomin in langa hon na zong ne yon pu ba na adang mela chi din hia kana ke bebo puti gogin life sketch of puti gogin MA writer and journalist ki chekhan pu gogin a pen hi laman english amana gel hin adang zowa kana ne halo zia dei to pune khozanga pen chu book chu kana sei la zong tu nai dewa tu kumama tu nai dewa pa ne khozang pune khozanga ata tian bolun in langa ki release si kana thei mo ubana to ya pu life sketch of T gogin MA ex minister writer and journalist ini samana ki gel khan hidigal kana thein adang ke nei lo zia jong hiban anam mu khasing ei zo na adang pe ni le ya chin khen thang IAS na interview khapa against all odds chi mo ama jong ne nga dang ei zo ei milam dewa min ging ta sing azo lo thailo mai thei ban mo thailo nei thei ai le pahau tan chin gel din hi technical challenge a resource bang na chala o na gel dan authentic nang pahau election ana pan pi zia mo na ngai sang zia mo chagian banga e nama chi ge sum tam pi chi zia lam pa nang them pan pi ja na gel kha banga min ngai khata le bang chi na chi siam bang na chi siam tan ta di wai la hi pen bang ma ki siam tan na di le ki gen pan na di ki sur ong na di zong sin ke ho military background zong ka ya se pa ya parang ki ritan zong pan zong hin election chi bela na ki kum khalo le na ki kum ngai lo ba na ki kum som lo le election lam kalung lu na zong ne lo in to pu hau pen hui le azo ka gen banga adia ko kholam sugnu tu lam ka road mo hu pen hu nang zona ana veng ai ni cha thei de wa chin sugnu tu lam ka ki ka lam pi pen ko lam bon tu lai chianga bon noi gari tai zo lo kha lai chianga le wi tam seng email ki mu zo lo lam ka ho dia ga bai ka raing tai bang chu ga la pa ta khan hung tai sero le ngoi po khat hung tai mu le hu lo lai la ki khian ngai email do no lo e cha hi pen hu pu hawin ang bol mo emle ang kai zo wa mai thil tom zein alam pi pen sor hoi sinan le zong pakarot hoi diwang bol hu lo wa zong kaneu la ya pu hawin ni ve widening le balu single ana sungzong kana thei ki ho ja para pu cha ama azo ka gen banga ama khan khwa ama in sung din mun zong kana thei chiang simin hu ja kang bol kha hi politics to ki sai mo lo a campaign la thu jong pang lo ama silang tua te chok ama life story chok pau tan chini author khat nahi khai midang tampi sa na thei ding ya mi kharin ko gel ki chi story tampi ding ai na le crystallization chi chani cha ki chen jadi la mi ngai nok ding na gel ya bang malawa pat again the ha sat na pat lo pia hichidana manipur pumpi mo political voice nei thele
influence sang nei dan te them khat na highlight the de le samon pe hi chilama na chi bangin ke jong pu hau ko ma ka gian zel mo chia mui thu ta mi hing in khwa leitung in khodwa la jong idam thena na le leitung in khodwa la jong adam so jodi chi phot te chilama ka gialin ama ko ma jong thil tampi na hin khwa tu ki sai lai bo ai gial lo jong tampi nang sia di ka chel ama jong open tang sia mo oi dewa public forum open forum ma thei sia lo te tampi jong cha one to one ana ki kum jel ma hi to ka background hi pen khoi le ka room ya ka study room kalai sin room hi ta hakhat valving ven ki kul khuma kang gialu in hu changa ama a connection lam gen di le atang bin politics lama ama khu politics anglun masanga pa da jong special contractor ani hi la ya tua minister tua congress te hun la ya minister ani hi works minister ani hi K Ranjit Singh ei zo te no program tampi na ki han khamo huwa ZSP golden jubilee hitaven zogal hol ki hong lai taven zo munwa ma zo ton novel bangvel ki mang lai taven kulai changa ana telgi ge K Ranjit Singh seromi hupa khu puhawa dia asen lom atang ba lai wa jong lagaw ho bang ho ana kap khom jelu selo bazara enwa lagawa suma mu dia hu migen thete na pan pi jelu anule pa te ona kingai na ma maun amau dam la ya mangai ana ki chiu mei ti hama mangai e hama gen dile zol china mo ana ki zolun ale bakhat Ranjit Singh pian khu MLA ang kai ta chenga atam ni na vela para minister tuin wa puhawa dia jong amaban ki hong to na set na lampi bo na bang na chivel i chang ki hong to na ma dia wa Ranjit Singh apada ibobi loi koi loi to chang ki thei to tong ki thei to in MLA ang kai le singa MLA ang kai le ama dia hu ulanga a congress mi te akithei pi sangen anaki contractor hi lai na ki thua pi sangen hi hu jia jong ama neu khan bang chidi min pau tan chin gen chen hi special contractor ngen thewa hinale rex to riches gen theina thu penapat mo manipurari gen talei vai hom na sang pen tan na tunga hi gen thei lai tan chin le in su kan khat nang gen thei ri chan geron jitte hilo contract na pan nang gera biography atamia atan chin gel na wa to te na sut khawai alas na question pe khong repeat tha don o min atam zo bahaw hu gen chen hi special contract nop sata para MLA kaidan ngai to wa nale again theina ama contract vel na set masa life struggle e tamilai bua na cover khawoi angai no hoi ni na mi thei ta bang mai to again so ken zo hu chi dana kana thein ing khan le aba hi ba nga ing sui changa bange research ing bol changa mo ing kan changa ang khan le dan pe no chi lo tu lai pu hau pugin son hau minop sa mu te pen le tu lai khang mi te ban ama khang pi ama khan gol tian again thena atam zo na theun ama pen all khau ko la nga parang ki pan mo all khau ko la parang ki panun hula all khau ko lang ki pan to mu te khau ko lem khau ko lang pe mun gen thei ta na kho saun aman zero high school Nepali school class 2 tanana si class 4 tanana sim class 4 tanana simin hwa sugunua Saint Joseph ba English medium hi ja class 2 aba ki pan tha kit ai banga in ko ten en kol zo lo ta changa lai sim maban zob zo no in langang pein lo na velang sep in apart pen khu pu thangza lang pen hui le nang phan siam an hi nang vel na phan zelun tui lo na ho sing tang lo na ho hutia to niele ta ng holun aman pu hau pen khu abul lang ki pat na khu kelo sing met vel na bol mo abul aman kelo sing sara na kiloen
abana mi kelo sing sa sete le line la sonin tata truck te hiring imphal langa wazua hi chang ki panto to in huzawa nampi level ang lu na khu hi le UZO gunpang block adia volunteer commander nahi pa volunteer commander sort bi na puain volunteer commander na puasuwa putang khala loi tong ki thua khaw hi chang amaban pe to in hwa works tuam minor irrigation te ai lo le border development fund chivel utia ni okra khrai chang ki panto to in hanglian to mi te ta sang na ngain ana sep te jong nual bang lo mo huwa contractor ki patung la ya kalvat ana bol khaw bo khaw kwa la hute bang tu ta na na lai husiang in adia ko twinning area ten kaphat tuam pi ma mau thengien ki chi tua twinning dama pada ko loi tua zaupi twilam hung luang hia twine na kwa leidan deu kalvat dan deu ku pian ku hawan na bol thengien ki chi tunin nang biography tunin nang author china own pen gela hi le mi asimuten jogi asimdi khanolo mai the di ya clips le angai dong hoi le highlight tuni ya evolving hi le advertisement le mi bang min bang idea ne chi bang chbang hi ya fair idea ne the di wa mo ngai dan emerging tena dong dia pa how politics achievement to piteng mileage ei zo sung politics paidan le namdang te to politics paidan kala challenges achievement le hasat na nei te le nanga tanchin gel na parin bang ki highlights te de le samon MLA ang hizo ana sephiat mo MLA hizo bang che highlights te chi de mo MLA ang hizo in ko pe ko MLA hizo singat khwa puhang khan pau hun la ya krol bang zai khat be ana ki bo kwa water supply pen mo pu pen khu atui na vel na kang ta in chin tui ne ha sama mau pa tui ne ang ha sat chia wa khu ku hau pen in fan la bang la bunai lo hi changa borewell adima ang vu pa tui ne hoi in hu chang in kwa phabeba primary health center anakoi alo le primary health sub center te khu ate khina din toi teng phai la vel toi teng phai primary health sub center pen khu primary health center upgrade bolin kwa upgrade ki bol changa alui pen den mo alui pen khu khodanga tuan zel chamun tampia primary health center ana bolin achi amte thei pen ding in tua singada community health center khu tu chianga sub district hospital la ki upgrade ta tun ma bana ang ki lam to building bang ban mo mu changin singat police station sangai kot police station chi level sangai kot td pian khu sdo ang ki heito chi vel mo pocha boarding school residential school government residential school chi vel jong mun phabe bana koin singada tu siangin ama hun la na pat tu sianga emitening phatom pi diu khare le metric exam center singada jong umta chi vai hit highlight do again din adang lampi tom mun tam piana ball le tom na le jong phabe na ball ai mele kai sungin hochele adia MLA ang kai sunga sepna lama chile Manipur rifle se Manipur police IRB ami tampi na khum amilai bu pahau tan chin thei ut ya ri ni bu bang jang ki so ding he amu thei ding a price le quality bang chi bang hi pe bang jala ang hi le hi lai bu pen a hoi thei pen ne paper quality zong hoi bot ki bolen mo hi chen mu thei hi van hi pen pu hard cover di abuk yan chen sa tho ai wanga abuk sa wanga wa hu phul di lo ya langa photo section jong phabe umin photo section phabe ba hi bana alai teng mong jong sim not mit phobut tien jong mit phobut lowa sim thei hial dia
font size 14 ang ki bol in copy kitam bolo di copy zanga vian hi di sini he open ko price abang ma ki fix na lo in mi zo se ko public open ta ki pedi to lo exclusive ta ade ten te chan mu the dan mo he a hon ding bang chi hon ding plan au me hi pen exclusive chium ton lo chi dan na mi teng adi ta podin anei ding asim ding ade ta pon anei ding asim ding ba na adia organization tuam izo sunga UZO ZYO ZSP le hat tuam headquarter teng chivela hu dei sata khat give dia zong ke man idea ka share livan abana hi pen a hong di lampang hu in lamma hi le kilom in lamma ki hong ding ya para print zo chianga in langa Christmas mang ko ma hon di adei ta po in anei thei ding hu chianga akiching lo le zong akiba dong zu print to be la zel di hivanin a quality hichin alian le hoin ki bol nan le zong aman pen tam lo di athona va home hel li chile la thil phot athona hi ta cha ko value seng lo mo ko ya khaden bange thil nge thei tu na zong jang thei khaden kol dum jel la deong pe khat bala khe thei chidan lo hi cha ai mela atang pin thil athona hi changa azadan ki siam lo in man tam sile zong aman batam sil lo neu khat suma ki le hi chi thei da dia aman pen ko neu khan ki sa de hi tu na last question dig ni tom ki manang ge ni pahaw la interview khalo hi chen impala parang tai hiat dan narrow escape mi zo sia chu ta za woi lo lo phial ya mo ngai do woi tu thoi la ko mi chapter la hi pen lung lu ta sim te ding a ko chimul tho bai bot azia hi le ama pen xml hi na do la guard zone na nei mo ILBT manipur MRT ga aina guard zone na umin ainu ko phaya changang ge airport to ki gamna siang lo hin wa boy ni zana ko aviang sungwa mi teng ko amawina va tayu guard ho bang oni cha save de wa cha va tai ta cha wa me te a honna mi pi te la khang lai te hon nai chang nai tul tulu pulai ta aga teu jong neu khat aga teu mi thum le di sotia pe lai ta ong na hi mo mo cha unarmed civilian public hian wa MRT dinga aga wa state force dinga thau hadan la umlo in amao jong a jing nia ain kom la teu tan angki halta changa hi theinon mong mo lo hi chion wa ain tung bang chu lang ba hong ain tung la bang chu suang hong ki sep ta mo aina parang pot ta chewa ku yan pot lang ang pe la nu pi honin chang del ta chewa upa ahan metiten ahan te aza ta ro ahan te mi khen khadin bang malo sin cha ava gad hialo ang pe chewa pu hau pen khu dam lo hi cha me te khat active ang tai khain pichingin hopa ko ma a request in airport danang tha sa thele chele hang tong tha ning chin wa abangin tanga to di zau pichingin zau sai changa je si to sain avatha in angkile ki den nang jong tha ning a chi kit mo a chi kita cha pichingin hama jong angin ta to di nop saloin hwa aina para na ang tai pi te la ate se pen khat hopa ato pi hu amau teng ko airport aba hutung uzo wa ami akhodang te ke ngang pe te pen hu changang ge club hola sot pi ki humin neu khat bange ane lam teu akhut zung bu te tan phau ki la sa in vo chu neu khat thwa de le kilomin uzo pu hau jong airport tunga Manipur police koi kle khong sai loi koi loi Zayanta loi mo SP di kwe bangreng he Zayanta loi ho koi ana ki thei pi ngai Manipur police la commando le ban kolin anita hu wa mi teng hu wa sepai te ke ma va kitha sidan ne hi nero escape amai bu chiang de tai bu chiang de wa ka gyal ho ami blai bu ko khang tha tam pin jong i kam so politics tam mi me te to ki khen ma sanga story do na ngai du ya e jong sung politics sa tu na din last na mo
Ezo sung politics sa pahaw ki mol dan le sil play dan te bang chin now mai le interesting de mai le highlight the dia zo sung politics chile ezo te akoi pu thang khan la loi pu thang khen khop loi hun la pa en le use it of president who MLA singa MLA contest dia first step to ba ki jang mo first step to ane ki jang ke kan yaw lai kapan pu thang khala te na zui la ya kan mu khan he le primary election ki khan nom zel primary election ki khan nom zel tu lai amin jong ki za khan non lo ho zia U0 president hi di ko ingut chia pu thang khala jong U0 president le MLA asi da donga alum ta donga mo ani nia tu khom abana thang hen khu U0 president hi ai banga MLA jingzo lo abana pu hangan pau U0 president hi MLA ang jing pu hau pu gin son hau MLA U0 president hi MLA ang jing to pu chi lun thang U0 president hi MLA ang jing icha atren khara pe to ho cha U0 constitution book pen zong a president hi pen na cabinet teng to icha henglam dang ngeng mo tambe pi Indian constitution ki banga amended ki ngeng khabe teng changa U0 president in bangbai cha aga na kha anei le president U0 president MLA te thelo di ai lo le atia ta le akai changa akitop pai ding chi mo akai zo changa kitop lo zo zel pocha amau abai home pen in U0 president hi pen in amau convenient dan ai cha heng le len mu an bai zo again ni ki pa wai ma in